Ahoro n'imigisha by'urute kwa soje n'umwana n'abahanuzi nawe sondi no mwiza wabeza igitegerezo ciza umwarimu mwiza umuvukanyi mwiza intumwa nziza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamwe n'abasangirangendo biwe n'abayisilamu tuzomukurikiriza ku munsi w'imperuka tuvuge tuti Allah tugumize muri abo rahuma amin amen. Ndanezereje cyane n'umwarimu avuye hano yagerageje kwigisha uko ashoboye arabyina aratamba aratarika ariko yibagira yuko ariko abwira abantu baciye ku ntebe y'ishuri kandi bizi kuri ubwo rero mwarimu kuva aza hano kugira ndamwese ko atari n'umusomyi ngomba ndanamusuzuguze ndanamwishe ko nijya kwigisha atabyatsi kubera uri umuntu w'umwarimu ukaza ugafata ijini ukagita shetani ibyo urimo naby'ubuzi kubera ko mwarimu mvuze amajambo shetani n'ijini ni ibintu bibiri bitandukanye. Ijini nawe nyene Bibiliya arayifise katolika tora Bibiliya ku rupapuro rw'inyuma hari inyuma musigu y'amajambo agoye neno jini maana yake kiumbe kisiyoonekana ni kiremwa Imana yaremye bitaboneka. Bibiliya uyifisaho soma wase ndayitoraje ndayisoma ni kiremwa Imana cyo muri mwewe yaremye kitaboneka. Shetani nawe ashobora kuva muri ibyo biremwa by'amajini cyangwa abantu. Iyo muri ibyo biremwa abantu cyangwa amajini bikosheje ucuronga sifa cyane itsinda rya shetani kuko wahakanye amajambo y'Imana. Iyo muje kwigisha hano bamugenda nk'abantu b'abasomyi ni nacyo gituma mwarimu hajya hari igitabo cy'abakirisitu cy'abadogiteri ba Bibiliya cyongeye kujana ku ishure ndakwiye kutarigera wiga mbega shetani jini cyangwa dayimoni ni bimwe. Tora igitabo cya 12 menya icyo gitabo cy'abakirisitu menya basi bawe paje 112 ugenda usoma igitabo cya Enoki nani turigera ubona 15:8 ibimubwira usangamo 15:8 kugeza ku 10. Yego mu gikorwa cyose cya Yesu Yesu yamahura na Satani. Yesu ngo yamahura nande na Satani acaraza ngo Muhammad ngo nonye Satani dini. Yesu ko yahura nawe yahura na Muhammad. Yesu ko yahura na Satani byagenda gute uzopinga hano bazana kwereka kandi yego kandi yamahura n'amadayimoni kandi ngo Yesu yamahura n'amadayimoni. Umurize ubwambere yahura na Satani ikindi cyagahura n'amadayimoni. Ibyo bintu bibiri ntaho ntibisa. Ribi dayimoni rigararije ritaragarariza gifiteba kikimwemo kitaboneka. Komeza ariko abakese bagira indero. Yego Satani na dayimoni sico kimwe. Mozesi Satani na dayimoni cyo ngijini si bimwe. Kenda wige komeza sico kimwe. Yego mu Cyongereza turashira hamwe amajambo hanyuma tugakoresha amajambo idayimoni. Mwebwe mushira amajambo mu Cyongereza ngacamo ngo dayimoni amashetani gucaga amashetani satani na dayimoni tukabikoresha naho ari bimwe. Iyo muragenda mukazatsana ngo mukabikoresha nk'aho ari bimwe. Yego Yesu yarwanije ubwoko bubiri bw'ibibi. Harusomo nyaruka Yesu yarwanije ubwoko bubiri bw'ibibi. Diabolos icyo twita diabolos cyo muzinambagira wiki. Komeza na diamonion urabene n'icari cyarafuja kubaza abakiri mu rurimi rw'Icyarabu badugera ku ishure wiki. Komeza muri Bibiliya ijambo Satani rivuye mu ijambo diabolos hanyuma ijambo dayimoni ivuye mu ijambo diamonioni. Ega mu ijambo diamonion. Komeza diabolos yego na diamonion ni ibintu bibiri bitandukanye. Mozesi n'amadayimoni amadayimoni rero tameze ate asagute akomoka hehe. Yesu yahuye navyo arabyigisha ijambo ry'Imana ko hari mirongo bandanye diamonion. Yego ibiremwa ibyo biremwa sico kimwe kandi n'abamarayika yego n'abamarayika bakorowe ntabwo ari cyo kimwe n'abamarayika
dayimoni yazanywe no gupfa kw'abantu badasanzwe inyuma yo gutegwa kw'abantu n'abamarayika bakorowe yazakwereka nyine abakristo kugira muri n'abadayimoni yatwigishije ni umwanya ukurikira ube wateguye neza ibibazo ndaza komeza habayeho abantu batari abantu n'ibiremwa bitigejwe n'ibiremwa bigizwe n'ibice bitandukanye dukeneye kubimenya mu itangiriro 6:2 ngo abana b'Imana barongoye abakobwa abantu ku isi babyara ibiremwa ibyo biremwa nibyo byabwiye mw'abo bantu ndaje mu kanya komeza byaravuyeyo impwemu mbi abakirisi muri hano iyo tuvuze ko hari impwemu mbi nta nziza ziriho ziba ziriho nicyo gituma amajini ni ibiremwa by'impwemu muri ibyo biremwa harimo byiza na bibi nuko bimeze komeza zizwi nk'impwemu zihumanye hari n'impwemu zigize gute zihumanye ibamama ngo sente supri nimba hari sente supri nta mavuye supri hari bose ngucwe iyo ugiye kwigisha ibintu udatahura ni gutambatamba gusa bawigisha ibintu utahura wanonosoye kandi remenya ryo ngaha banza ugeze abareza mu karangi gatoya urabona ngo majini ngo korora muhamadi twamaze kuba dayimoni n'amashetani ntabwo ari cyo kintu reka twebwe n'umugwanizi urupapuro rwa mbere kiravuga iki gisigura bibiliya yego kiravuga iki abapasitori benshi bagendera mu nzira zimwe na rusuferi turabizi bamugendera mu nzira zimwe na rusuferi rusuferi yazigendeyemo kurya rusuferi yagendeye mu nzira za shetani ziwe rusuferi yagendeye mu nzira mbi namwe abapasitori mugendera mu nzira za rusuferi muri bamwe hanyuma bakarangiriza mu buzima bwo kuzazanirwa mugaca muzazanirwa mugatangura kuvuga ngo Yesu ni Imana muzi ko Yesu yavuze ati usenga Imana yose ikunde kuruta byose aho mwinjira n'amadayimoni n'amashetani kuko mwabivuze muriko murazazanirwa komeza kumwiza satani arimo uno munsi mwebwe mwibera mu mwiza satani arimo ndabibereka n'ingene mukorana nayo ariko mugeze kwa Sira mugora abana mbere kwa Muhamadi mwamere kwamenye n'umunsi ndamweza tu Waislamu takibiri Muhamadi mwe mukwanija ruwe utura mamiliyari tuzomuvugira nyuma n'ideni afise muze tuririye siko bimeze uko nyene acagenda muri Korani ngo ni igitabo c'abadayimoni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kumbe ca gitabo c'abadayimoni nico cakubwiye ko ca Bibiliya igitabo c'Imana kumbe nawe wemera nk'abadayimoni nyuma Korani igitabo c'abadayimoni kuko wabivuze ejo bavuze yuko Bibiliya ari igitabo c'Imana bisomye murinde muri Korani ngo nawe tunapa igitabo ca Bibiliya utuza hano bakristo murabyina ngo murabona ngo Bibiliya niyo kwibwa bivugiwe nande na Korani urumva Korani yawe muvugiye n'amadayimoni kumbe ya Bibiliya yavuye ku madayimoni abafise ubwenge mwiyumvire mushyire mu bwenge mwiyumvire Muhamadi ngo yari yarinze ariko kamozi uri umuntu ufise ubwenge bukora intumwa y'Imana yo kwicwa n'ikiremwamuntu urambwira intumwa y'Imana agiye kuri taburo A B C D E intumwa zose ntizashobora kwiga kurubaho kuko zije gutanga ubutumwa zoca ziboneka ko zigishije ibyo zigishijwe n'abantu nicyo gituma twaruma niba yigeze yigishwa n'umwana w'umuntu ugiye gusoma Korani 86 abamarika babwiye babandi kinubwira ko batuzogusomesha kandi uzomenya bakibwira Allahu akbar soma hiyo aravuga ati mwarimu witi bismillahirrahmanirrahim yego nivize vya watu wa zamani walivyoandikishwa Muhammad wanavuga ngo ni nkuru z'abakera ngo Muhammad ngo yiyandikiye kwani mwenyewe hajui kuandika wala kusoma kwa Muhammad ngo yarazi gusoma no kwandika ngo nivyo yiyandikiye ababivuga ni bande hera kane nao wamesema bande makafiri hawa wakanyina bado bavuze ngo Muhammad ngo nivyo yake makiti Muhammad none gasha mwemwe amunzu kuroba hakaye muri ibyunzukuru byabo none bose mushyira mu gihe by'abasakuru banyu n'umunze simwe yaguse bimwe nyene bavuga kera batuka Muhammad n'ubu ni kutuvuga n'umungu wagwaro yuzi mwene mwamututse komeza mwari acagera muri Korani 5 asiga inoti 5 bari 5:38 5:38 mwarimu yego ngo Korani ukisoma bitawazidia ngizongereza ngo guhakana siko bavuze rasi ngoje ushobora yisomera ko yahakana yege vuga kuri yarisomye ntiyitahura arahakana none ngoraniriye wese mtakibira ariko nyeka kwikira cy'Imana
ninacho tubara Satani yaba mw'ijuru abana n'Imana mugabo byarayitsitagira irakurwa rero cyese batate ko mw'ijuru atahari none bakora abandi bisomye nabi gatsitaruka kwa ikosa rya abandi yaba wenyine aracho twahoboga ngombe mu Busilamu Imana ikibabwira ngo iki ngaboze wewe uri muri gutsinzwa n'Umusilamu ikabwira Yeshua gatatu inani na gatandatu Qur'an nivyo waruze ngo itagerezwa yagende wakanye Imana imwe rutende Imana koroni tutagiye kwemera Imana imwe rutende none uyakanye numva ko tutidishije ukorwa ntugiharira ubwo gukerega umwana w'Imana Imana iravya ubu musanga Imana itara Imana umuremyi uyivuga ko ibyara urayisuzugura none ngo tarwakanye muri wewe soma inyandiko gatatu inani na gatandatu Bismillahirrahmanirrahim. Mwenyezi Mungu Imana alikia vyose ataongozaje kuendea haki mwekeye barongora butavugaruke mukuri watu waliokufuru mwamaze kuhakana bwabwaforo nuko nyene baada ya kuamini kwao yaremeye ko Imana rimwe rutende umwana yihebye bagiye ku Mana ibisimana zitatu mwana na mutima mweranda na wakashuhudia kwamba mtume huyu Muhammad yaremeye ko Muhammad ari Imana y'ukuri none baje kumuhakana Nazikafikia haja zilizo wazi. Ibimenyetso bigaragara birabanza ko murahakana n'ubu. Mwenyezi Mungu haongozi madhalimu. Imana ishobora kubarongora ko bamaze gutegeka ibiti. Hayo kufuru. Yemwe bamaze kuhakana. Malipo yao imambo yamwe mu mufizubu. Ni kuwa iko chulane Mwenyezi Mungu. Yemwe muri kumuvuma w'Imana na malaika. Wa malaika watu n'abantu Pala, very good idea. Nemo wurye. Achara kazonga nemo girazete. Qur'an 74 Yabutsa. 74 marimo. Ego. 74 havuga ati. Na akasema, ego hayakuwa waliokuja naye Muhammad. Waravuga ngo nta bindi Muhammad yasanye. Ila ni uchawi uliofunuliwa kwa wachawi wakuu kabisa. Wakila sakari uburozi bwakuye ngo kubarozi baha. Nibyo avuga. Wabivuga ninde? Sibyo bakanyinye. Mutu kabera 18 wumva. Wowe atari bega bakayako batuka Muhammad. Hakika yeye Mungu agwaro yote alifikiri na akapima kuna kusema kuitukana Qur'an. Yongere mbonyere yaragerageje ukubuke kosa tuka Qur'ani. Basi kurungo ameangamia. Uwo ngora arachile kuiteka murakowe. Na namna gani alivyokadiri katika kuitukana kwake Qur'an. Uwo yagerageje kutuka Qur'ani. Tena ameangamia. Uwo yangu arakowe. Na namna gani alivyokazana kuitukana Qur'ani. Ukomeza kutuka Qur'ani kisha akatangaza. Hajimatangaza. Kisha akakunja kipaji chake na akafanya akakunja uso. Hamani afunga maso yigire utabibona yigire impumyi. Kisha abona kwa Imana akalipa mgongo haki. Achafatukura goyeje mgongo wa Moses. Akatakabari akajivuna. Hanyuma akagira ubwibone n'ubwishime. Akasema. Aravuga ati hayakuwa hao waliokuja naye Muhammad. Hati ngo Muhammad yazanye. Ile ni uchawi ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa. Kwa uburozi abanyera 11. 11 maelezo wengine. Maelezo 11. Umbirizi wa tisa Qur'ani Moses. Anayehadithiwa hapa uvugwa hano ni ule mpingaji mkubwa wa Uislamu. Ni wao ndiye atandwe kupinga Uislamu ngawe. Ulikuwa kwa shoja wao. Tena jina lake jina jiwe. Wali yifawaridi bin Moses. Kafia komeka Moses. Ingerezaho. Sasa Qur'ani ni maneno ya Mungu. Ni jambo gima 18 rimwe Qur'an. Eka 5. Qur'ani yarenda marimo iraguye. Yego abakitagira makenga muri cyo. Ibaye bitegeko lirakantu. Komeza indongozi y'abemera. Indongozi kwemera Imana. 18 rimwe. Havuga ngo iki? Bismillahirrahmanirrahim. Isina ry'Imana nyari babasi nyari mungwe. Gushimagizwa gukwiye ni kwa Allah. Gushimagizwa gukwiye no kuhoraho Allah. Wewe yamanuye sidiya wewe yamanuliwe mu guhishurirwa wewe yamanuliye ubusajiliwe Muhammad wewe yamanuliwe Muhammad igitabo cyeranda yagikingiye kubamo amahinyo yikorani nta mahinyo yo birimo bya bitorasore twasomejo bandanya mwarimu iki gitabo no kurarwa gituka kiratomoye no kugira ngo kigabishire kiraho
yabusanga mu nyandiko ikigabisha kubibaho bibabaza ku maboko kugira ngo kigabishe ku bihano bibabaza kuri we kuri mwe kandi igihe inkuru nziza bemera Qur'ani yaje guhereza inkuru nziza bemera b'Abayisilamu si mwebwe mwamaze guhera Imana musenye Imana yapfaho bakora ibyiza babandi bakora ibyiza ko bazoronka impembo nziza bakora ibyiza ko bazoronka impembo nziza bandanya bariremwo ubuzima budahera yego kiraburiye bamwe bavuga bati iki gitabo ca Qur'ani caje kuburira mwebwe mwavuze muti ngo Allah afise umwana sabanye twaje kubaburira Imana ifise umwana nta n'isoni tubandanye gato yego nta bumenyi bafitiye iryo jambo muvuga nta bumenyi bufise eka no kubakurambere babo kuri basokuru banyu bamwe ariko uravugira bose se babahakanye nta bumenyi bugira nta kindi bavuga mwebwe nta kindi muvuga atari ikinyoma Unaisilamu takibiri Allahu akbar Bibiliya waruzi ko Qur'ani nzoza Qur'ani parino bambere sura gatatu warubizi ariko ngema narinda kwe abambere kangahe 39 bikano bambere yarusayego aravuga ati wiki kukubwenge bw'iyi abikorera bambere sura gatatu cenga siburi wavuze gatatu mwarimu 13 ugisoma ibitare kuko tuza gace Bibiliya ndamuza gace kora kanusu kandi tugivugishwa n'Imana gace ajya mu kirunda mu majambo y'abantu batagira umutwe n'amaguru kiruzura ndamuza gace niyo mugiye kuvugishwa Imana umuvugishwa n'Imana gace niyo mugiye kwiga umwiga igice mwe muracari mu nusu nibaza muzo bakabura kwandika kiranda cya Qur'an kugira ngo tubayobore tubakure mu muzima zamurimo tubashikane ko Imana bigira byose kugira ngo muzoro nk'ibyo akesa muri tayari oya nyere muri bakanye salamu alaykum alaikum salam